Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Danas, kao što vidite po naslovu videa, objasnit ću vam što sam sve napravio na BMW-u od kad sam ga dobio i koliko je to sve koštalo. I da vam pokažem zašto sam to sve radio, što sam sve mijenjao, pa ajde da krenemo. Dakle, prvo su ovi gumeni tepisi, došao je sa onim običnim platnim tepisima za ljeto. A onda sam ja stavio naknadno te gumene tepihe i ono što je najviše koštalo to je ovo tu sve, a sad ću vam pokazati šta to je. Ovo tu sve. Ja ću sad pokazati jednu po jednu stvar, da vidite sad je to sve i koliko je to sve koštalo. A ovo tu je moj pas. Dođi, fuj, to nemoj dirat. Ne, slučajno da mi ogrebeš auto, ubijem te. Pa da krenemo sa prvom stvari, a to je filter. Za šta je to sad filter? Filter poveca VGKLO, nemam pojma šta je to, šta to znači i kakav je to filter. Ali sad ćemo otvoriti to da ja vidim kakav je to filter i da vidim kako to izgleda ta zamjenska stvar. Dobro, evo vidite, ovo je filter nečega. Čega? Nemam pojma. Bio je taj filter nečeg, čega ne znam, u biti mislim da se to sve, to jest ne da mislim, nego to se radi na malom servisu, tako da čega točno filter ne znam, ali on zamjenjuju svi filteri, tako da ne znam točno od čega je taj filter. Onda imamo drugi filter i bio još jedan filter, ali taj filter je, ja mislim, negdje se izgubio koji je on to meni mijenjao, tako da ili ga sad tu nije, ok, nema veze, sad nema kao pucao. Od tih filtera živa, filter Filtron, made with total precision. To je filter za antibakterija, to je za klimu. Vidite, za klimu filter, ovo je bio stari, sad je stavljen unutra novi. Sad točno kako izgleda novi ne mogu vam reći, ali ovaj mi ne izgleda ništa loše. Ali očito se treba mijenjati, zato jer mislim mijenjaju se filteri kabine, filteri svega živog se mijenjaju. Ono što se ne radi na malom servisu je filter getribe ili ti automatski mijenjač odmah, ulje u automatskom mijenjaču i filter zapravo te getribe. To izgleda ovako, velika kutija i jedna od jako skupih dijelova. Trenutno je sva masna uljava, tada ću uzeti nekako ovu majicu što sam našao sa strane, jer ne želim uopće to dirat masno i da se zamažem. Tako da taj cijeli filter vam izgleda ovako. Evo ga, ogromna stvar. Iza izgleda ovako. Ček da vidite, da vam pokažem. Iza izgleda ovako i to je cijeli filter te getribe. Cijeli je uljav, mokar i ne želim ga uopće vaditi do kraja iznutra, ali u biti ono mi izgleda nešto kao ovo. I to je, mislim, stvar, ne da mislim, nego ta stvar vam košta 1800 kuna. Mislim da je tako, da to je jedan od najskupljih filtera koji se mijenja u autu i on se ne mijenja stalno, on se mijenja samo kad je potrebno. A to je bilo trenutno na ovom velikom servisu. Ja mislim da se zezno, to jest od filtera zapravo dobro sam rekao, ono je najskuplja stvar, ali to jest što se tiče filtera, ali što se tiče samog velikog servisa, ovo je ono zašto ljudi plaćaju toliko skupo da promjene i ovo je ta stvar. Dakle, kao što vidite, tu je svega i svačeg ima unutra, u biti. Tu su lanci, lančanici, vodilice. To su vodilice, znači tu, ovo su lančanici, tu ispod je lanac, ovo tu je pumpa. Tako da, ovaj tu kit, inače, košta oko 10.000 kuna i još ruke. Tako da, kada radite na BMW-u veliki servis, to plaćate stvarno jako skupo. Ja sam, hvala Bogu, prošao na jednu malo jeftiniju cifru, jer smo ovaj dijelove uvezli iz Njemačke, baš od BMW koncesionara, ne znam ko vi znate, FAI, Autoparts, šta ja znam, kit, chain, bla bla, sve to na njemačkom nešto piše. Ja vam to ništa ne razumijem, tako da neću to preći ne čitati. U biti, ovo je ta stvar koja košta stvarno jako puno. I ovaj lanac nije bio loš. Kad smo skinuli to sve, majstor je rekao da to nije bilo loše i nije trebalo se mijenjati. To sam rekao u jednom videu. Znači zapravo nisam trebao ići toliki trošak jer ovaj lanac je bio još dobar. Ali nekako čisto da se osiguram i da imam ono, doslovno rekao je 200.000 km, sad ne moraš uopće raditi veliki servis. I ništa od ovoga što se mijenja ne mora mijenjati, osim zapravo filtera i ulja i to sve. Ali ovo tu zapravo više se nikad ne mora raditi na ovom autu. Znači do Ibera sad auto kad ide, ovo se nikad više neće mijenjati. Tako da ja mislim da neće. Ali nadam se da neće jer ovo je stvarno skup popravak. Sve ovo od ulja i meni su sad ruke isto od ulja, ali to je cijeli taj kit lanca, to jest lančanika, vodilice, blava, svega objasnim što sve unutra je. Mi ćemo to sad lijepo zatvoriti i ja ću te sve dijelove sebi čuvat. Čisto zato, ukoliko se ja odlučim prodati auto, da ja imam sve dokaze da sam ja zapravo napravio taj veliki servis i da je taj veliki servis bio napravljen i da imam na uvid sve te stare dijelove. Tako da te sve stare dijelove ćemo negdje odložiti i spremiti.
ali ono što vjerojatno vas zanima je kolika je ta cijela bila cifra velikog servisa. Inače veliki servis, kad sam zvao jednog majstora tu isto u Bjelovaru, rekao mi da 1200 eura, 1500 tako nešto se kreće ta cijena, pogotovo sad, znači to je bez filtera getribe i bez zamjene ulja u automatskom mjenjaču. Tako da s tim bi možda bilo oko 2000 eura. Ja sam prošao za 1100 eura sve skupa, znači sa rukama, sa dijelovima i sa tim filterom kabine, to jest getribe i automatskog mjenjača ulje. Ulje je znači treba 10 litara unutra, 1 litra je 200 kuna, tako da to je automatski 2000 kuna plus još ovo je 1200, mislim da je bilo, ne znam, to ćemo moram vidjeti po računu. Tako da sve skupa smo prošli za 1100 eura. 1100 eura bilo je potrebno samo napraviti ovo od getribe i zamijeniti ulje zapravo u automatskom mjenjaču, tako da mogli smo proći za puno jeftinije, ali kad se sve radi, nek se radi, tako da je Bimler sad skroz sve unutra što se može zamijeniti, sve te stari dijelovi potrošni su zapravo stavljeni novi i sad smo mirni, kao što je majstor rekao, 200.000 km, samo moramo ići na male servise, a mali servisi nisu toliko skupi i to su zapravo jako jednostavan posao, ne morate skidati cijelu mašinu, a kad smo radili ovaj servis, skidali smo cijelu mašinu. Ja ću vam sad potruditi jer u prošlom videu nisam stavio, stavit ću vam ovdje slike kako je to sve izgledalo kad je sve bilo skinuto, tako da više ta mašina se nadam se neće skidat do kraja, da ništa neće otići, jer praktički sve što treba otići će otići. Inače lanci se mijenjaju na starim dijelovima, to je starim verzijama BMW motora, Euro 5, oni pucaju, oni su N47 lanci i oni pucaju, oni rade prvo jako čudan zvuk i onda se oni moraju mijenjati. Ukoliko se ne promijene kad oni rade jako čudan zvuk, onda može puknuti i doslovno napraviš štete u motoru da ti ode cijeli motor i onda moraš mijenjati sve živo, klipove, bla bla bla, cijelu mašinu. Tako da kod mene se lanac nije uopće čuo i kaže majstor da uopće nije bio problem lanac i mislim nije bacao ni grešku, ni ne baca grešku za to, ali kaže majstor po zvuku i svemu što je gledao da uopće nije trebalo mijenjati, to i nije trebalo raditi taj servis, ali čisto kažem vam opet zbog sebe, zato jer taj auto planiram imati jako dugo. Želio sam napraviti taj veliki servis da budem siguran i onda smo promijenili ulje u mjenjaču koji se radi na svakih 120.000 km, tako da sam i s tim još miran 120.000 km i filter u getribi taj, tako da kažem, sve što mi ostaje je kupiti ljetne gume kad dođe proljeće i mali servis, ali tek sljedeće godine i onda registracija i to je to zapravo. Valjda, nadam se do kraja, dok kad budem imao BMW da će biti sve u redu. Da, ali ja nisam nikad imao nekakve, to jest nikad, imam auto, nemam niti jedan dana, s ovim autom nije bilo nikakvih grešaka, rekao je masa kad ga pregledao stvarno super u limarijskom stanju je super, ispod motora sve super, nema ništa, u ovis je dobar, ništa što bi se trebalo mijenjati, ali kažem ovoga, ja sam to mijenjao čisto zbog nekakve opreznosti i nekakve sigurnosti, tako da, yes. Kao što vidite, on radi i dalje normalno. Nema nikakvih zvukova, ništa, radio tak i prije, tako da radi i sad, nema problema što se tiče toga. A mi sad krećemo uzeti u McDonald'su jednu narudžbu, jer me brat zamolio da mu uzmem nešto iz McDonald'sa, tako da ćemo to sad pokupiti. I onda idem kod njega po GoPro kameru, zato jer je rekao mi da puno bolje kvaliteta bi bila sa GoProm. On ima dva sa strane koji mu stoje, doslovno jedan ne koristi, normalno jedan koristi, jedan i njegov. Tako da idemo po narudžbu McDonald's i onda idemo po GoPro. Da, otvorio se McDonald's u Bjelovaru, to je onak long waited i konačno se zatvorilo, tako da super. Možemo sad i mi u Bjelovaru, obični smrtnici, imati McDonald's i biti debeli, ko da već dovoljno nismo debeli, počeš i od mene. Evo nas su McDonald's, moramo platiti. Ko bi rekao moraš platiti? A moraš. Dobar dan. Evo kartica. Hvala. I sad uzeti hranu moraš. Hvala, može. Two hours later. Five hours later. Hvala. Hvala Bog. Kupite, da. I ovo, hamburger i ostalo. Hvala. Ok. Sad smo to preuzeli. Malo je dugo trajalo, ali bar smo dobili ono što smo trebali. Tako da idemo ravno kod fike. Onda moramo poslije fiće otići pokupiti sebi hranu. Ali još jedna stvar što moram napraviti je uzeti tu SD karticu. Zato jer GoPro ne radi bez SD kartice. Tako da uzet ću prvo hranu svoju, a onda ću otići po SD karticu. Mislim da to brzo obavim
nadam se samo da će imati tako kako trebam i da to neću previše dugo čekati da mi se hrana ne hladi. Jer kad se ohladi hrana, onda smo svi živčani, a ne želite vidjeti aspica živčanog, a pogotovo gladnog i živčanog. Ostavili smo Fići jelo, uzeli smo GoPro i sad idemo meni po jelo i na brzinu samo uzeti tu SD karticu i onda idemo doma da vidimo da li će to se raditi kak spada i da li će ta SD kartica uopće raditi. Kupili smo i SD karticu, to vam izgleda ovak za sve vas koji ne znate, tako da sad smo gotovi sa svim i konačno mogu ići doma, mogu ići jest i onda bi mogao možda sa GoPro-om napraviti neke dobre slike auta, ali o tom potom vidjet ćemo sve kad za to dođe vrijeme. Sad je bitno samo da se isparkiram, da ne udarim nikog, niti da niko ne udari mene, ali to će ići dosta lagano. Iskreno sam mislio da će biti puno teže s ovim autom nervirati po gradu, ali vidim da neko od vas u komentarima napisao kao super je to auto, kao samo što karavan malo teže po gradu. Još jedan je prošao, ali to je Audi Avant. Kažete kao super je to auto, ali po gradu će biti malo teško snalaziti se. Iskreno nije mi za sad teško, živim u Bjelovaru i Bjelovar zna imati nekakve uske parkinge, mislim da sam u Zagrebu da bi to bilo puno teže, ali trenutno nisam naišao na problem što se tiče parkinga, ali ok, što smo rekli, imam auto tek tjedan dana, tako da definitivno ću naići na problem što se tiče parkiranja. Bitno je samo da pohvatam sve i da se naviknem na auto i da znam gdje mi je guzica, gdje mi je glava. Tak se kaže, gdje ti je kraj, gdje ti je početak, gdje ti dupe, gdje ti glava. I to je to ljudi, samim tim ću završiti ovaj video. Nisam htio da ispadne vlog, nisam htio da bude nešto kako vlogam opet, tako da ovo nije bio vlog, ovo je bio tek toliko video da vam objasnim šta sam sve napravio na BMW-u, a čisto uspomenu za mene da imam nekakvu uspomenu šta sam sve radio na tom autu. Tako da, to je to, za sad smo mirni, nadam se da ste uživali u ovom videu, ako jeste ostavite like, share, subscribe, to bi bilo to, vidimo se u sljedećem videu, svima želim lijep pozdrav.